abasiramu nibagira enshonga y'abebembezi b'obusiramu abarikweyendeza niyo munere tokwebaganisamu okurigira Sheikh Adam Abbas owayebembera okusara aha muzito gwa Abubakar ogurikushanga omuri Kakoba yayoreka okushasha habw'okureba abasiramu bariyo nibecwamu embaju ibiri. tuve mu kafuwaza abantu tuve mu kwagala abantu bakole ebitwagala kusitwida kubuyinza obwo tuddeyo tubeeremu tumanye nti obusiraamu bwagala mirembe. Ogu nagira ngu abasiraamu ekiriyo nikiza kubahwerekyereza n'enshonga y'okwenda obwebembezi. Abasiraamu tususse okwagala obukulembeze bw'otunuulira abantu bonna abawula mu bantu mululu gw'obukulembeze oligaga nti abumaali gasaanidde kubeerawo. Sheikh wabaali tukira wano Sheikh yajja mu bukulembeze kumpi teyamala na myezi ebiri n'afeefeeta ategeerekeka. Sheikh Adam nagira ngu okurya n'okurya hagati y'abebembezi b'obusiraamu nikureeta obutendeza n'obureesirwaho obutiikirizana. Lwaki oyagala obusiraamu kusinga nnyinigo? Allah katukulillahumma maalikal mulk nti Allah yagaba obukulembeze ab'oyo gw'aba ayagadde anaabujja k'oyo gw'aba ayagadde. Abobukulembeze betulwanyisa naki? Allah singa aba ayagadde baveeko wallahi tekiyinza kutwala yadde olutenya lw'eriiso. Tujja kutuula eri basheekhu baffe batusomese naffe tusomese emitindo gyaffe emito oba abaana baffe emirembe gibeerewo mu nsi yonna. Gasha kwa Christopher Himswe.